Hello guys, bugün sizlerle birlikte Grammar A dersine işleyeceğiz Unit 4. Deməli burada we have grammar, so our questions and tasks. So let's start. Read the conversation between Nader and Steve and answer the question. Choose A, B, or C. What is the conversation mainly about? Okay, I'm gonna read, and I will tell the answer later. Okay, so mən bu mətni oxuyacağam, sonra tapşırığın cavabını deyəcəm, çünki çox vaxtımız getməsin. Okay, so guys, when I was reading, I saw two words. So it is hotel word and hostel word. So do you know what's the difference between these two words? Oh, wait a minute. Okay, so hotel is a big hotel. So it's big, a place to stay during some trips, but hostel is small place to stay. So hotel ve hostel sözleri farklıdır. O da ki otel otel deməkdir, amma hostel pansiyon türklər deyir, pansiyon balaca bir iki otaqlı olan həmin o yerlər qalmaq üçün yer. Orada deyilir. So what's the conversation mainly about? Bu conversation ne hakkında idi? A trip with friends. Deyir ki bu conversation ne hakkındaydı? Yeni otel, tətil planı ve dostlarla gəzinti. Dostlarla gəzinti düzgün olacaq. Okay guys, so our grammar is alternative questions. So what is alternative question? Alternative question is like you don't use yes or no. You just use these words to answer. So yani alternative question nədir? Alternative question cavab olaraq yes, no, yox, təşrif olunan, yəni bu variantlardan birini seçdiyimiz sual növüdür. We can choose more than two choices. Bizim seçə biləcəyimiz elə bir seçimlər 2-dən çox olur. Seçimlər or sözü ilə ayrılacaq veya yəni or sözü də veyadır. We use or to connect these words, and it has main things. Onun əsas xüsusiyyətləri də var. This question starts with verb. Bu sual fiille başlayır. We use or. We should use or. Biz or işlətməliyik. We can say we must use or. Biz mütləq or işlətməliyik cümlədə. This question answer we can say the answer is just a choice. Cavab elə bir seçim olur. Yəni 2 dənə şeyi və yaxud bir neçə şeyi seçməlisən. Və sual intonasiyası, elə bu sualı verəndə intonasiya birinci variantda yüksəlir, sonuncuda yenir. Okay, so we have a formal strukturumuz var. Auxiliary verb plus subject plus variant 1 or plus variant 2. Okay, so mən buraya yazıram bu düsturu. Düstur da sayılmaz, strukturdur.
Okay, guys. So, first of all, auxiliary verb. We're gonna use auxiliary verb after subject or subject after variant one or variant two. It's simple. I think you can understand it. So, um, we should use am is are for maybe we can use am is are present simple to be. Are you a student or a teacher? Yani biz çömeci fiil olarak am is are işledebilirik. So present simple to be seen yani sen şagirdsen sen şagirdsen yoksa müəllimə? Are you a student or a teacher? Yani burada diksiyada deyilişə də fikir verək. So after we can use was were. So past simple to be, past simple'da to be olan was were'ni işledebilirik. Was it warm or cold yesterday? Dünən isti idi yoxsa soyuq idi? So after we can use do, does, did. No, not this one. Yes, do, does, did. This too. Okay, so present and past simple. Biz do, does, did işledebilirik. Present ve past simple'da olan. Do you want a tea or a cake? Sen kek istiyorsan, çay istiyorsan yoksa kafe? Does he live in Baku or Ganja? O Gence'de yaşıyor yoksa Bakı'da? Do you travel abroad or within Azerbaijan? Deyir ki, sən xaricdə səyahət edirsən yoxsa Azərbaycanda səyahət edirsən? So after we can use can, could, should, may, must. There's lots of them. So they just give us should, but we have must, could. So after may, and also we can say can, and lots of them. So we can use with this, can you drive or should I? Should we stay here or go out? May I call you now or later? Deməli deyir ki, mən sürüm, sən sürə bilərsən, yoxsa mən sürüm. Sən biz burada qalaq, yoxsa eşiyə gedək və s. Will, bir də ki will var. Buradakı will future simple gələcək zaman. Will you come today or tomorrow? Sən bu gün gələcəksən, yoxsa sabah? Okay. So we have main parts. If we are asking something, we can say yes or no. We should use the one of the variants. We cannot use a question without or, and we should use auxiliary verb in front of the verb. Not the verb, we can use in front of the question. So yes ve no demək cavab elə bizdən birisi bu alternative question'la sual veribdi. Biz yes-no cavabı verə bilmərik. Yəni məsəl üçün o soruşur ki, sən şəhərdə gezmək istəyirsən yoxsa sən şəhərə girmək istəyirsən yoxsa kəndə? Sən deyə bilməzsən ki, hə. Bunu deyə bilməzsən. Məsəl üçün deyə bilərsən ki, mən şəhərdə gezmək istəyirəm. Mən və yaxud mən kənddə gezmək istəyirəm deyə bilərsən. Yəni hə və yaxud yox deyə bilməzsən. Or işlətmədən alternative question işlənməz heç vaxt. Sonra alternative question subject-lə işlənmək olar.
Do you want tea or coffee? You subjectli oldu. Objectli did you buy bread or milk? Ve zaman, yer, sıfatla olabilir. Is he coming today or tomorrow? Was it easy or difficult? Yadda saxlamaq üçün deyə bilərik ki, qısa tipdə deyə bilərik ki, köməkçi feil ilə başlayır. Cümlədə or var. Seçim tələb eləyir. Yes, no cavabı işlənmir. Okay, so qaydamız bu qədər idi. Keçək tapşırıqlarına. Guys, so tapşırıqlarınızı mən yaza bilməyəcəm. Sadəcə deyəcəm, siz də diqqətlə dinləyin və cavaba diqqətlə qulaq asın, yazın. So, put the words in the correct order to make alternative questions. Alternative questions yaratmaq üçün sözləri bir sırada düzün. Birincini, sıfırıncını özü verib də birincinə keçək. Or plane I in travel car by does you often. So, does you often travel by plane or by car? Deyir ki, sən guys, I'm sorry. It's team. I saw it like So, or plane team travel car bar does by often. Okay, so does Tim often travel by plane or by car? Deyirəm axı, does-la heç vaxt işlənməz. Play, did, or football, the children, basketball. Did the children play football or basketball? So, third one. Then you older, your younger is sister or. So, it's gonna be, is your sister older or younger than you? Or countries do usually they warm, cold, visit. So do they usually visit warm or cold countries? Fifth one. The children 2 days were yesterday at the cinema. Were the children at the cinema yesterday or 2 days ago? So sixth one. Grandparents to live did use in a city, in a village, or. So, did your grandparents used to live in a city or in a village? Okay, it was our questions. And make the alternative questions to the following sentences. Okay, we're gonna do alternative questions. Bu cümlelere bakıp alternative question hazırlayacağıq. 01 is an example, so let's start with 1. We will stay in a hotel or at our friend's house. Will you stay in a hotel or at your friend's house? There were enormous mountains or green forests on your way. Were there enormous mountains or green forests on your way? The travelers used suitcases or backpacks to carry their things. Did the travelers use suitcases or backpacks to carry their things? My friends are planning to have a picnic on Saturday or Sunday. Are your friends planning to have a picnic on Saturday or Sunday? Fifth one. Tourists usually buy Azerbaijani carpets or scarves. Do tourists usually buy Azerbaijani carpets or scarves? The best time to travel to Moscow is winter or spring. Is the best time to travel to Moscow winter or spring? Okay, so this question is also done. Ask and ask for the alternative questions about your last holiday and next holiday plans. Okay, so Çetin tətilinlə gələcək tətilin planlarını cavablandır.
Okay, this is kind of weird, but okay, let's start. So first one is there's a car, BMW, and also a plane. So let's start. Last time I traveled by car, but I'm planning to travel with plane this year. It's the exact same car I traveled. Okay, so deyir ki maşınla səyahət elədin, yoxsa təyyarə ilə? Deyəsən tərcüməsini vermişim, yadımdan çıxdı. So, mən keçən ilki, yəni keçən dəfəki tətilimdə maşınla səyahət eləmişdim. Yəni eyni maşında, sadəcə rəngi fərqlidir. And bu gələn ilki tətilimdə bir təyyarə ilə planlayıram. So, this is just city or village. Maybe it asks where do you live, city or village. Sən harda yaşayırsan? Yəqin ki, belə vermək istəyib sualı. Şəhərdə yoxsa kənddə? I live in a city, but no, it's about holiday. Wait a minute. Yeah, it's holiday. Keçən dəfəki tətilin və gələn ilki tətili harda olub? Bunları deyəcəkdik. İndi yadıma düşdü. Okay, so last time I traveled to a city, and next time I'm also planning to visit a city because village. We can also travel to village in when it's not summer, but the city, other cities, it can be kind of difficult to travel. Okay, suitcase or backpack? That's a good question. Actually, we always use suitcase because I go to Turkey and it can be maybe difficult. So with a backpack, it can be difficult with backpack. So that's why we travel always by a suitcase with a suitcase. And yeah, last time I traveled with a suitcase, and next time I'm planning to travel with suitcase. Mountains or beach? We always travel beach, always. Next time and last time səyahətə dağlara gedirik, yoxsa dəniz kənarı sahillərə falanmı? Nəmişə, keçən dəfəkində də, gələn ilkidə də we're gonna travel to beach. So with metro it's metro, or with actually not both of them, because there's no sea in Nakhchivan, and also there's no metro in Nakhchivan, so that's why none of them. Let me do like this. Okay, so bundan sonra tapşırıq yoxdur. Okay, but let's time them. Okay, so sixth one, I haven't traveled anywhere when it's winter, but I have traveled. It's kind of weird. Yeah, I have been in forest, but not in the holidays. So maybe I can say summer for this. I have always traveled in summer. Okay, I understand like that. Okay, so guys, that's the end of the lesson. Dersimizin sonunda. Don't forget to subscribe and like to our video. Bye guys.